Let us say you more call baby me Adom TV. Badwam na Ocean no Sister Sunday be a guy. Let us say odi ahosepe no abrɛ de edu so no ye hwɛ sɛ de apomodin mu ensam no so TNT Piwak Natural Health Penny Dr. Prince Nelson Motuti or the 3P garlic mixture babontin I boost your immune system no ma na yare bi unity a ho an say aka na hwe ho ti se wonte ya 3P edo na ba akopɛ no be doctor na wa ha anopɛ ene ni nkomo doga anopɛ mu ache ne ba me joso na bia bɔkɔ de o twene mpadaro ma ho de 3P garlic mixture sa e boa o menses no papa na more to me flow fine sa ya shanon so na cloth bi e wo wase e dwa won onom 3P garlic mixture who says sunny ma bibia ye kama ti dog makam mane dia mo of course TNT yo anopa ye be chia Ghana for tituni apefo a ehwe nyina ne nyina no se ye Piwak for na anopa ye hia wo ye de apomodin dwumadi a ye de som Ghana be America krani na ye de toss na anopa ne nyina no se ye pese obi biara nimpom ebetimi edwe peye etimi edi amayen ho behia se nipadua no physically no emotionally spiritually mentally no bibia se ekoyi edi mayen edenti na Piwak for edi no magugwa kwan so a yedi inope abadwaman so a yedi ebo ma wumpom etimi edwe peye etimi edi amam 3P garlic mixture 3P garlic mixture if you Piwak for yasreye na yeba na wonum se yedu eba akopɛ yeka one of the unique structure and a young fankeja na yanwa one of the best garlic mixture abwam pim ama yaresa mapa abi pay okrum hadia na watimi hu nsa ampa e Piwak for ye no pay na ye de boa ama nipadua no titu pa immune system ho no ma etimi akoyi ama yare bia ebe hadwen o nipadua no ne nyina no wa produce antibodies a ebetimi a fight foreign invaders ama wapomudin etimi ewie pay etimi ediamam currently so we share yen weather no kra na mo awe o say inframa bi ni namu no mahodo bia yemfa ye ni wa yedan ehu nyina no ya accumulate into our lungs nyina betimi the blockage ni how betimi dia ba Piwak say yenya enu mapa betimi aboa ma clear system no ama moja etimi ediafo ne eba na sa na it associated with marketing kete code betimi afofo mu je wonne kra ya na sa infections ahodo eni namu enti Piwak say yenya 3P garlic mixture adentia vitamin C na ewo mu no wo ho ebeboa papa na garlic no so ewo antibiotics ewom kama na boa na nwenu no ahodo ka ho no ho etimi asiesie ni padwa na immune system no normal etimi akoyi papa edi amom na ye wie ne sane de na akwakoyi se de bia meka me se watade eyefia yesi wodem yefia ya pra ye ntu fidan no mu eno nti na Piwak de bia ya bo de se ye benya edura ebetimi aboma akoma na etwa se edi moja ekoba se akoma no di moja ekoba efi srade ese eboa the process of detoxification se efi betimi efi nipadua no awie paye no ni nyina no ejina nipadua no ahonde ewo mu a ebetimi aboa ama nipadua akwa ese adwuma no etimi aye na nipadua so de ye kwa ye bre ye banyina no ye bebre chimato beba nipadua no ehom na de na wo ye na wo dia support nipadua no enti na Piwak say inanino mapa a ebetimi boost immune system abo nipadua no obrebo wasa akoma no ama nipadua nyina etimi aye adwuma no ya ni nyina kama na yesiesie team of doctors researchers academia and Department of Herbal Medicine aboa ama yaka one of the unique structure and a young fankeja na yanwa food and drugs so do on stamp case yesu say ampa edope betnya aboa Ghana for dia na 3P garlic mixture 3P garlic mixture eno na yede ema wo de bia meka se wo ho na uti edwaw wani so ebru edu ba bi wo ho we tuma kra bia na wabre mesre akomai ebo se tin mana se wo ha na so wakoma ya se efri ato ani na extra se wakoma no chimato bi eba ho na ebia na BP bi ahyaase hypertension bi ahyaase a eba Piwak se BP na ahyaase hypertension ahyaase nyina ko wie se akoma na odi moja akọ no se bio ekwansie bi aba ho a ontimi mfa moja enko eba na sa na akoma na wote so ebre se odi moja bekọ
na eduro baako a ebetimi aboa yen na etimi clear sa ntini duro benu mu na akoma ntimi di moja akọ aba 3p garlic mixture enti ye catch us say empo se wo nu ahodo bi a wo nom dadampo a wo nom ye 3p a 15 minutes wo do bi a wo no wo betimi anom aka ho na etimi aboa ama wo mpom etimi ewie paye etimi edi amam ade baako no say enipa wo kọ ba da nyina no sometimes wo kura no esansa wo kọ ba no wo nwini wan sa wo ho so wo ho wo hwe se busua eno be koyi efio betoto but ebia na wan kasa wo nipadua yekura no enya de a wo dwe ho afoforo kura wo twe ho ahia no omo nim se maame na ekoba papa na ekoba aha enipa bia hia moa so ti ase enipa bia hia moa na stress no dose no sese enti wan hwe ni kakra pe na ohaw etimi eden aba Piwak say memma ohaw no embeto yen ansa na yedim nekato aso ano there be 3p garlic mixture ye kwa ye ba ye didi a ye home a ye nome ye wo wasede ye menso masede se ye hwe nipadua no na ye moja mapa ediafo sane yi eno any 3p garlic mixture maybe so say so what na ase a ya wote ya efiri osisi ekọ nan to ho na sometimes a sciatic nerve ho no say moja no entimi emfuru a eno so otu asentene ebetimi ahwetwe yie pa ade baako a na say edo baako a betimi aboa ma flow no ewie peye ama inflammation e free home 3p garlic mixture ebeboa na ase wotanya arthritis untini mu ho ya wo ya twetwe bi saa fiu sisia ko onipadua no ba bia wote yaw ukotodwe waposo edo baako a Piwak ebetimi ede ama wo 3p garlic mixture ye kan de ahotoso ene daso wo enye se bia mate 3p ena me kwakoto anu keke na mom edura woto a wa obehu se the efficacy and potency edo no adwuma eboa na wo se osika wo de to edo no wore no hu de biada 3p garlic mixture ena no pay ya de emom se ene wo ye mame a wo hweye se de yesita di kan no na wo menses no enkoyi wo ba no se bi school mo na yafro bosome so a na akoye isun yawdie Piwak say ebano emma menses nko ade a 3p garlic mixture yede nyamesuro eka kire Ghana fo no kwidi eka kire Ghana fo say wo yoba na bosome so na enkoye mfama ode a ende so edo 3p na ebetimi aboa ama wumpum etimi ewie peye etimi ede ama wo papa flow kama wonte mense of course bia so but eye nika wo ho ne enkansuo nkaja of course de biasa me kan se de vitamin C ankasa de wudi keja na ho odin no ekofom sa na nyankopon aye no ene ntina enuaba hodo te se kodu anka abrobe pedna se fo nyina no yemfa nkeja south yase se wo pe vitamins natural padia and se wudi no raw eno ha na nam so a sa eye liquid ya ho oto yi mu nyina no enye se bia yakosa nsuo free baby eye vitamin C ne ya twetwe naturally ene edi nwenu no eden aka ho ne yabo no bede na ye di siesie woni padua no na aboa ama wumpom etimi awie paye etimi edi ama wo ye papa se na wo diabetes no so a Piwak say wonum 3p 15 minutes obetimi afa wunno no na etimi aboa ama no ma etimi akoye edi ama no me hwe wan na betimi anom Piwak 3p garlic mixture esan say no papa ewadopa mu obi bia betimi anom bi na uye say uye oba wa fafuro dia na wo doctor ansa no waba say adue ho but from that no obi bia etimi enum say adopa bi eboa no ma nimpom etimi wie pay etimi de na uhwe 3p garlic mixture say uye obi a wo osa wodidi wie ya aduane na last one na wodi akọ onum no na watwa ne timi nsa na obu na wanom wonum we 5 minutes na one half glass of water obi a wo sanko a na ye kire osade wo osade a wodidi wie na one maduro no 5 minutes na one half glass of water e wo so anopa ewia enwumre me patro ebia wo so woni osa bia na wo pese se bio wo furu ay kese mfra magina mu wo pese wo so tse kakra kama wo sorry ya wundidi na nitifite wabu miensa na wanom ansa na ekire no odidi ba ewia na enwumre odidi wi a wo betimi anom na se obi fufuro bia wo mo jabo so hypertension bia no eno so udidi wi a wo betimi aden anom na etimi abo anopa wi anwume na etimi abo Ghana 3p garlic mixture de obi bia hia do pay bi na abo ma na siesi ni pedua vitamin C no kai say wo hia because wo liver entimi produce just say wo benye bia na 3p
garlic mixture na your numbers no ah yedi djuma e bia mesra Ghana fo nyina no pay obi wo tamale hwe of akojo heba e wo tamale taxi rank obi nya bi ho wo call wa mu na we enterprise wo ho a abersam e wo ho kofo dia Gapson pharmacy total 2 na wo nkokwa hillside pharmacy na Isaac drugstore wo kuma say Dani Herba Colinac na Chris K na wo nkrempo ni matam ha dia na wo do na che Angel Herba kanshi your numbers no 0248 9288 24 0248 9288 24 and now say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 3p garlic mixture was say a naturally organic rebiesro na ne wa wo pese wo da na wonya ho for the next day no for 3p na FI wadru I mean sure that's it Dr. Prince Nelson Mototi na we penny kwancho for the 3p garlic mixture ba na yete no en kind of free na jodi oko pharmacy ne heba shops bi am adre ubenya bi so ato ba me na Franco Trading Enterprise for say your phones na uhia phone bia bora Franco na tena ye ubenya bi o tabletop fridges and so ho and on one air conditions no so e bo adwuma pa 2.5 ne 2.0 ni nyina bi e wo ho CCTV cameras and uhia de bo office na ufie na dia monitor hweba bia de ekoso so a okọ eye Franco a ubenya bi emfa the number or internet so for Franco or number we so 0246 422 338 0246 422 338 and 05 5593 9311 now the Franco Trading Enterprise for Akasa St. Andrews College of Health and so a year admission we will be a we need nursing Mr. Young call gentity was St. Andrews College of Health na emwaye uwia utimede twoso ekontoaso suku na fe wode eko wanim for St. Andrews College of Health it was 0546 212 637 0546 212 637 and 0242 863 658 now on St. Andrews College of Health any enkomo Kingdom Herba your Kingdom garlic bitters and a Kingdom garlic capsules say ensure na opa e wo ho say topa ye no a ni nyina ye adwuma ba ko dia ma boja bro so ne cholesterol and ye say wo sora nom Kingdom garlic bitters and asa wunya ne capsules no bi eboa na e reduce fat bia I wo ni pedua mu New Kingdom ginseng power capsules e mema ne dia mema no nom emmo energy wo waist pain and a mental stress how wo nom New Kingdom ginseng power capsules a wo na okro no per dodo pa ko Kingdom Herbal Center wo Kanshi Drug Lane and our pharmacy ne herbal shops BMO wo benya bi 0536 149961 0536 149961 Ghana Post eguso e kaye opese odo niema kwa amono ne obusua opese o package say dry fish kotodwe ne bayire ne bushmeat ombe wrap ne kama sent bi anye ba bia omode be ma nipa no so pepepe dia mawo wo Ghana hanso ne bia nkran na wo opese ne ma no call western voter Ghana Post be wrap ne nyina kama e dia akoma nipa no amawo oko Facebook Instagram ne Twitter Ghana Post GH ubenya wo mo ho ana WhatsApp wo number 0542 527004 0542 527004 now on a Ghana Post akasa secure smart deliveries a Ghana Post for a dear and no na birthday my emfa and also enfam yem birthday celebrant no womo eguso a ye de eba ntino yem first celebrant Rebecca happy birthday nti ene de Becky nko a na Becky day Rebecca Anderson nyame nhyira nyame nye okese kusi so be kese pa oba be oba me nyame nhyira pa wate ono wasefo nyina munye nhyira ye de asi ha na yi Rahel ne ne nuade omo kamente ye de si ha medidi afia amankwa tamaklo me koy kwasinsia aye krado etwaso